Fisto! 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 Edouard mwicanyi we! Mana, ejo nzave mu rugo mama na papa batamenye ukuntu nkwite. Wenda bazabimenya mvuye aha. Ejo byanze bikunze ngomba kujya kwa Edi tukabana. Sita. Yes. Mfite ikibazo kandi kinkomereye cyane kandi kinteye ubwoba. Kimeze giteze kandi. Uribuka wa mugabo w'inshuti yanjye? Yes. Afite umugore ariko aramutesa cyane. Kandi ko mbitekereza ashobora kuba afite undi mugore. Ese we wamugiriye inama? Umuntu w'umugabo nkuriya iyo yahindutse ntabwo agirwa inama. Kuza umufasha ubwo niwe yizeye. Okay. ¿Listo? ¿Listo?
Fisto? Fisto, inda. Cyaryoshye. Fisto. We kure. Fisto. Ibere. Ibere. Fisto. Uzadutwara sibyo ayo ndakomera uzadutwara bitanga ukunda Amani. None umukobwa ntabwo araza. Kana bizo ngore. Wanze kunyumva nawe wakunyumva kabisa. Harimo soje mu cyumba cyose ibintu byo bitarimo. Hashize iminsi 5 adahari. Nagiye mu cyumba cye sanga imyenda n'inkweto nabihari. He? Asuko hane taranzira tone pe yigize karakaje. Ntabwo cyumvikana. Amafaranga namutanze se umuginga ngari maringa. Cha. Mu telefone hagiri gucamo. Nimero ye nayiriho. Gusa mu minsi ishize naramuganirije mbona atameze neza. Ambwira yuko arwaye. Handa wa mugore we. Nyamara umukobwa ashobora kuba yarishingiye. Ni utumwa n'umukobwa amara iminsi 5 atarata mu rugo wabo. Kandi nta kandi kazi yagiye. No. Ntabwo byumvikana. Sinzi. Njye ndabona n'akazi kari kunanira. Ahubwo ku kazi bashobora kunyirukana. Ndatekereza umukobwa wanjye. Umva ndenda gusara. waritse cyakosoma waritse gitwa ngana nawe kigera none se hari umunsi by'icyo gitwa ngaho se gitwa akoze shiri kutambwe nkubwira uburyo nacitse iwacu akohana babeshyira komando byagenze gute se mbwira sha mfa mu gitondo kare saa 8 naye nabyutse natangiye kwitegura sheri saa 8 z'ijoro saa 8 nyine akwe naguze ko narikoze rwo mu rugo rwako ku ruzinduka iyo ntabyuka kare ngo nitegure kare rwari kunanga mise yanjye kabipfuye ngaho komeza umbwira hanyuma bigenda gute
sha nyine narabyutse ndagenda njya kumviriza ku cyumba cy'ababyeyi ngo numve niba bagisinziriye. Ngira Imana nsanga baracyasinziriye. Njya no ku cyumba cya Nadine nayo numva baracyasinziriye. Mpita nterura igikapu ndasohoka. Ngize Imana ngera ku muhanda mpita mbona na moto. Mpita ngenda. Kora hashereye. Uri umuntu w'umugabo. Ndakwemeye. Nta kibazo. Nanjye se ko waje usanga mpari. None icyo nashaka ari ukwibanira nawe. Bindi birabareba. Sheri, nanjye sinzigera ngo usigabe na gatoya. Ahubwo igira hino. Ngwino pe. Fiston, ubaye iki? Utongera kumwe wa mugabo. Mitwe twarayimenye. Fiston, wabaye iki? Nibyo. Nadine, hari icyo nshaka kukubaza. Kandi usubize. Yego. Aneti yagiye. Sombaza? Oya mabusha. Ntaho nzi. Icyo nzi kuri Aneti nuko Aneti atwite. Aratwite? Mabusha! 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 Karibu James. Kunsuita mneguje wa? Ari ngiye ukaza nagateka ncanga iri cyo nkubaza. Okay. Amakuru. Bon ça va. Wowe se bite? Ndaho. Edi. Kutambwe kwanje yabaye kuriya. Anje. Yabaye gutese. Ntabyo nzi. Nigute tutabizi. Anje yabaye kiko ko Edi. Ntabyo nzi. Wamubonye heza. Ushatse kumbwira ko utazi ko Anje yasaze? No. Ntabyo nzi. Gusa naraje nsanga wadahari we na Fisto. Dore yashize mu kwezi kose mbashakisha narababuze. None ngo nuko byakenze. Umva rero. Ushaka ko mujyana kwa muganga kuko biteye agahinda pe. Ejo namubonye Nyamirambo acigatiye igipupe ari kwita Fisto. No. Mwegereye ntiyamenya. Yaranyirengeje. Nuko byagenze.
gusa kuva mbimenye ngiye gutanga amatangazo ku maradiyo ndibe ko namubona mujyane kwa muganga. sha Edi ngiye ubufasha bwose uzansaba nzagufasha pe. Reka ngere ku kazi rero ubwo uzambwira uko ibindi bimeze nyuma. Urakoze James. Mandebe ikisi. Ako mana yanjye. Ntabwo byaragenze gute kugira ngo basare koko. Sheri, kungiye kururaharaho umunsi. Oya, aya. Nuko gusa iyo mbonye abantu bameze gutya numva bimbabaje cyane. None se ko ntacyo wabikoraho twigendere nyine. Ariko si ubu kuki abantu nk'aba batabafata ngo babajyane indera koko. Mana ko kuzambabarira n'ibyo nakoze. Kuva nabona Ange yarasaze sinkisinzira. Kuko niki cyatumye ndiyicira umwana. Ubwiza bwa Neti bwarankuruye nibagirwa inshingano zanjye. Ngeraho naho mpinduka igikoko n'umwicanyi mu rugo rwanjye koko. Sheri, ngwino ku meza nanije gutegura. Sheri, ni uri gutegereza tuma nkuba ngo tuye ku meza ntunanyumve. Nta kibazo Sheri. Nta kibazo tugenda. It's okay. Nta kibazo. Tugende.
Fiston, humura mama nzihorera amarira warize nabo bagiye kuyarira. Fiston. 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 Fiston, nagize ngo uragiye. Fiston. Fiston. Yesu wanjye sheri, aya ni amazu nzaniye cyangwa ni amaraso? Non, c'est pas possible. Yari amaraso. Gusa n'ibi koko ni ibiki? Twigendere, ndabona baba bafite ibibazo byo mu mutwe. Ariko se sheri, ibi ni iki koko? Amakuru se Angela n'ubu nturamubona? James, kugezana n'iyi saha Ange sinamenya aho aherereye. Edi, nta mbaraga wabishizemo gute ko kumubura? Ariko uribuka ko ari umugore wawe? Kuki uzashaka imbaraga ngo umushake? Ariko ko nakubwiye ko ntako ntagize kugira ngo mbone Ange. Niba naramubuze uragira ngo nkore iki? Ikindi kandi niyo namubona